Dumela. Dumela Maroka. Le go le ke thabile ka bula ke tso nawa. So I se nna motho wa go dumela Maroka. Normally a se nna motho wa go ya life ke bolela dilo tse dintsi go tshwana le batho ba bangwe ba. So today ke thabile. Ke thabile ka kudu le gone. Ba go leboga bophelo because modimo o re fele bophelo and then le go no leboga gore ne re a phela bana bešo. A se gantši mo e le gore ne re kgona go leboga sometimes. So lethabo le ke neng le lona, it's not about anything ba go leboga gore ne I'm alive. Though go na le dilo tše ntši tše e le gore ga di sepele gabotse mo maphelong jwa ka, mara just appreciate the fact that I'm alive. Go no phela fela, nothing much. So ke tsebe go nna gabotse go no try, ke nyaka go no try this thing ya life ke go no nice because a se nna motho wa go rata go ya life most of the time. Are you done? Yeah. Already? Yeah. How are you going home? Did you cut everything short? I started at 5. 5 now it's 7. 7. How are you going home? I'll just do like you do. I'm Uber myself as well. Man, Uber today, no. Yeah. Then you can never find the taxi this time when still. No, I don't know. I'll see. Let me go and try. Yeah. Today I'm not doing any Uber. I'm gonna save money.